Sawe upulet Manipur bat iwe pat inong saksnong klat Asian hak jingele ka bat isherkai kabala jam menen kamet caka sining kong nadu kapor lai be jim step hadu kapor nriu be jim step katege jingele hak ba kisipai Assam Rifle kila ong bakalong tek kumka madan caka jingele thma ba thma san hak ba ka jinget Hercules kala nek len terbain nadu lai be jim step hadu nriu be jim step kala jia hapo ketika snow west kang kopi kabadai hapo ketika jela Manipur hakate ke jinga siat ka bajor ha menen kamid lait hu bak snong ki para marjanru kila shapting sikate namar ka jingshir khai jangka jinga Hercules hapdang ki bor jangka sarkar bat ki bre ki ba amsem lait hu bat nagane ka jinga Hercules lait hu ba wei pulet ulaklat Asian bat uwei pat nong snong ulaklat Asian bat kumasi phaungot pat sagiwe bereu kila men saujor namar ka te ka jinga le bat hapai syak jinga interview bat kisipai Assam Rifle balaya kon ting mit bat sengi ban penjajai ya ketika jingele padang ukuki bat meite apa ketika jela Manipur kisipai Assam Rifle kumju kisipai jangkari India dilai itu bakalong ka ba ba ban penjajai ban itu you know le no bu no bom de le no namar ba ka sarkar India kelab ban weng no ya ka an apa ketika jela Manipur ya ka bala tip kertang kum kata ka Armed Force Special Power Act kabala jutrai kambe apa ketika jela Manipur Henry mentala weng no ketika an bat kum tak kisipai kim not ban lek lumar hakabai de ban pren kam yaki gan jongki lane hakabai de ban siat ya no bro hapo ketika jela Manipur sagui ke jingjia kabala jia para po Mizoram hakaba uwei upetwer uban po ketika jela Manipur ubade ukuki ula poi pet chapo ke jela Mizoram Henry ka bas neubak hadin ula sa po ke jela Mizoram palat chipausngi utau bro ya ubala tip kertang utau lal montang ubala live pendai senam karta ubala dan ya kala kabala armet san benai harikat ki kun jo u arngot utau bro ka ba dong temu ban net set ya katunum jo u kabala pay namar ka jing slab utau bro kensan ulah kum ketayu wayar light ubala dekod ba ubadan light bat kalai kal lempad ya u bat mau ulah klat Asian hapo ketika jela Mizoram